Анан биз биржаны канчадан бери көрүп байкап атасыздар, бир немеде калпта кармап турабыз. Эмне себептен? Дагы да көбүрөөк кыргыздар алып калсын деген максатта. Азыр ушундай бир калпта турган учурда алып заготовка кылып алып калыш биздин максат. То есть ошол Кыргызстандын элинин максаты колдон келишинче алып калыш. Ой, как удобно. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кандайсыздар? Хойт кандай болбосун, эмне болбосун, хойт айды обещать этет, мени обещать этет, көп нерсе обещать эткен нерселер ал провал болот да. Криптовалюта деген бир эле нерсени аткарат, переводту. Бул эчтемкеге байланбайт. Мунун бир эле максаты бар, бир эле ход менен жүрөт. Бул только переводту гана кылат. Кошелектен кошелекке өткөн переводту гана аткара алат. Эчтемкеге байланбайт. Алтынга, ошондой эле гэске, дагы бир нерселерге байланбайт криптовалюта. Bu блокчейн системанын ичинде, bu свободный, эчтемкеге көз каранды эмес, эчтемкеге байланбайт, ошону эсиңерде сактаңыздар. Ага байланган, анан бул мындай болгон, анан coin market cap'та бар, анан тиги, анан бу деген сөздөргө ишеништин вообще кереги жок. Кыскасы, азыр ар кандай коиндер чыгып атат, ар кандай коиндарды предлагать этиши мүмкүн, бирок алардын келечеги жок. 2019-жылдан берки коиндердин крипто коддордун эч кандай келечеги жок. Саламатсыздарбы, менин атым Аяна. Мен бул Tifcoin криптовалютасын январь айында алгам. $10 кезинде бир штугу $10 болуп аткан. $5000 акча салгам. Нурлан Айтбаев деген киши аябай реклама кылып, мен 100% гарантия берем. Bir айдайын $20 чыгат. Болгон 15 миллион штук Tifcoin бар. Анын 70% Кеңеш Алиянович көздө. Бааны дагы биз көтөргөн да өзүбүз, бааны түшүргөн да өзүбүзбүз. Эч коркпой эле ала бергиле деп реклама алган аябай. Анан биз ишенип барып алып алганбыз. Анан бир айдан кийин $20 чыкмак түгүл, баасы ылдыйлай берди. Биз кайка сатабыз деп башында алып атканда сураганда, сата турган болсок кимге сатабыз, кайка сатабыз деп сурасак, брокерлерге эле кайра келсеңер, кайсы брокерден алсаңар, ошол эле кайра сатып алат деп айткан. Анан бир $5 түшүп калганда, кой эртерээк сатып салалы, жок дегенде жарым акчасын чыгарып алалы деп, бул баасы ылдыйлагандан эле ылдыйлап бардат деп саталы десек, брокерлерге чалсак биз албайбыз деди. Бир группанын ссылкасын жөнөтүштү, ушул группага кирип өзүңөр сатасыңар деп. Аяка кирсек, тиф алам деп жазышат экен, бирок сатайын десең эч ким албайт экен. Анан дагы унчуккан жокпуз. Мейли, унчукпай эле коелу, күтөлү деп. Жарым жыл жок дегенде унчукпай күткүлө деп башында айтышкан да, жарым жыл. Анан жарым жыл өттү. Баасы $20 эмес, $1 түшүп калды. $1 тегерегинде болуп калды. Анан биз ызылдап бардык. Көп эле киши барды. Нурлан Айтбаев менен жолуктук. Акчабызды бергиле, салган акчабызды биз көбөйтпөсөңөр койгула. Биз канча акча салдык, ошолорубузду эле кайрып бергиле деп барсак, жок, мен бере албайм, кайтарып бербейм. Билген жериңерге баргыла. Пожалуйста, каматкыла мени. Мен эч кимге эч кандай акча кайрып бере албайм деп айтты. Ошо чара көрүп берсеңиздер деп суранат элек. Биз ушинтип күйүп калдык, акча салып алып. Териштирип, биз илдеп ушуну карап беришиңиздерди суранабыз. Башка кишилер да күйүп калбасын. Кыргызстанда таанымал эле саясат жактан ошолор бизге көмөк көрсөтүп атат. Ошолор азыркы учурда түрктөрдүн биржасы менен договор түзүртүп, coin market cap менен договор түзүртүп. Ассаламу алейкум туугандар, менин атым Шерманбет уулу Улан. Мен ушул 2022-жылдын январь айынын ортолорунда ушу Tifcoin'дин офисине мени ушу тааныштар алып барган да.
аяктан барганда офистен мени алдашып, ар жак бир жагынан чыгышып, Канат Шабданбеков, Самара Каримова, Бактияр Токторов деген ырчы блогерлердин рекламасын көргөзүп, мына эл оозунда жүргөн кишилер биз алдасак да булар алдабайт, гарантия болуп берет. Ушундай көп сөздөрдү айтып, январдын 10-нан кийин $20 болот, аягына чейин уже $50-60 болуп кетет, эртең болуп кетесиң, сбереженияңы сал деп атып, 2 машинамды салдыртып, андан кийин накталай 500 000 сом салынган болчу да. Бир машинам $4100 бааланган, бир машинам $4000 бааланган. Общий итог сом менен 1.177 000 салынган. 6 ай күт деген 6 ай эмес 8 ай болду. Сурап келатам ошондон бери эле. 10 күн дейт, 1 ай дейт, мына 3-4 күн кое тур дейт. Ушинтип атып уже 8 айга келдик. Такыр акчабызды бербей курап атышат. Ушуга бир бийлик өкүлдөрүнө же ушундай бир ички иштер органдарына кайрылып делек ушуларды карап берсеңер. Мен эле эмес, дагы толтура киши күйгөн. Четинен ажырашканы болуп атат ушунун айынан, четинен өлүп калганы болуп атат ушунун айынан. Болгондо да 2.600 000 акчаны киргизип койгом ушу Типкоинге. Ал акчада операциянын акчасы болчу. Операция акча жетпей калгандан ушу Типкоинден акча жетип калат болуш керектир деген ойдо салынган эле. Эми түшүп кеткенден ушунчалык настроение түшөт. Же операцияга акча жетпейт, кантип неме кылышты билбей да башыбыз катып отурат. Кичине ойлонуштургула да. Туугандар көтөргөндө тим эле көтөрүлдү, анан кокуй мынчага чыгат дегенде баардык жакшы ойдо, жакшы немеде салганбыз. Резко эле түшүп, алган баабызга да чыкпай отурабыз. Же акчадан жок, же башкадан жок. Типкоинди сатып, акчаны чыгарып алайлы десек, же өзүбүз салган акчабызга да чыкпай атат да, жок дегендечи алган кымбат алганбыз, ошо сенага чыкса да майли, эми пайда көрбөсөк деле өзүбүздүн акча чыгып калсынчы дейин десең, же ошо алган сенага да көтөрүлбөй атпайбы? Эмне дештиям билбей башыбыз катат, күндө уруш, күндө жаңжал. Сен салдырттың, сен минттиң деп эмне кылыштыям билбей калдык акыркы күндөрү. Кайта операцияга деген акчанын ордуна кайта давление болуп, нерв болуп отурабыз азыр. Жалда Индияга бара турган акча болчу. Сырыс печень болуп оораткан үчүн ошого жардам болуп калсынчы деп ушу акчаны салдырган болчу. Кичине болсоям операция кенен чонон жетип калсынчы, ал акча жетпейт экен деп салынган болчу. Эми озадан жок, же башкадан жок. Типкоин болсо түшүп отурат. Ага күндөн күнгө акча керек болуп жатат. Эмне дешибизди билбейбиз. Типкоин болсо же көтөрүлбөйт. Бир көтөрүлөт, кайта бир түштү дейт. Бир сена толук же кармап тура албайт. 2.600 000 тиф алганбыз. 6 ай күткүлө деген 6 айдан эмес 9 ай болуп кетат. Айла жок, эч кимге эч нерсе да айта албайбыз. Бирөөлөргө айтсаң баардыгы күлүшө турган эле болуп калдык. Ушунча акчаны киргизип салып коюп отурушу керекби деп, Индияга качан кетет, качан барат деп коюп жүрүшөт. Ана барабыз, мына барабыз деп коюп күтүп коюп отурабыз. Салып жатканда брокерлерге баарына түшүндүрүп айтканбыз. Эми эч кимге эч нерсе да айта албайбыз. Телевиденияга берип чакырсак деле элдин баардыгы шылдыңдап күлүшөт да, Типкоинге да акча салабы. Типкоинге акча салгандан кийин күтүш керек. Канча жыл дейт. Биз күтө турган акча эмес болуп атпайбы бул? Анан эмне дешиңди да билбейсиң. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар? Эми Типкоинден чынында эле өтө көп күйдүм. Чынында январь айында 3 миллионго алганбыз. Семейный 2 үй бүлөбүз, эжемдер болуп, анан биз болуп алганбыз. 3 миллионго 1,5 миллиондон чыгарып, жерибизди сатып, болгон акчабызды киргизгенбиз. Азыркы учурда ошол акчалар жок. Күйүп отурган убагыбыз, алганыбызга өкүндүк. Негизинен эле мен баштагам. Видеого айтып $20 болсо 2 эсе болуп, Бишкектен квартира алып чыгып кетебиз, элиткадан алабыз деп акырында сызып отуруп калдык. Ошол 3 миллионду акырында 150 000 сом кылып чыгардык. Арзанап кеткенде сатып. Ошондуктан баардыгыңарга айтат элем, Типкоин албай эле койгула.
кыргыздар негизинен эле жарбай койдук, бири бирибизди алдап эптеп карапайым элдин акчасын алмай. Үйдөгүлөр негизинен атам дыйканчылык кылат, апам болсо айылда эле мугалим, айлыгы 12 000. Анан биз үчүн бул өтө чоң жоготуу болду да чынында. Минусга кирип калдык. Үйдөгүлөрдүн баардыгы Москвага кетишкен. Инвестор болгондон кийин 5-6 ай сатмай жок. 5-6 ай сатам дей турган болсо, өзү брокер болуп туруп, брокерлик үйдөн же биржаны үйдөнүп туруп, кудай кааласа баа көтөрүп, биржага сатса болот, же болбосо 5-6 ай брокерлерден алгандан кийин инвестиция кылгандан кийин жок дегенде 5-6 ай сатпай кармап туруш керек. Вот сама структура. Давайте разберем, за счет чего вообще растет. Цена растет искусственно. Когда кончаются токены у брокеров, вот здесь вот, они покупают у партнеров. При этом, когда партнеру поступает новый заказ, не партнеру, создателю токена, новый заказ на новую партию токенов, чтобы выдал, он уже поднимает искусственно цену. И, соответственно, до низа она еще растет и приходит еще выше. Вот и все, вот весь рост. Итак, у нас есть вот такая вот, нет, ни разу не пирамида, да, есть создатели токена, есть партнеры, есть брокеры и есть доверчивые люди. Создатели токена, они продают токены с постоянно растущей ценой. МММ, постоянно растущая цена. МММ, да, не напоминает ни разу. Завтра дороже, чем сегодня. Просто погуглите, это был слоган самого первого МММ. Завтра вы купите дороже, чем сегодня. Все ломились покупать. Здесь то же самое. Она растет, вы завтра купите дороже. Партнеры, они покупают токены у создателя со скидкой и продают брокерам. Просто берут, покупают, продают. Они больше ничего не делают. У них просто вот... Они, потому что оказались на самой верхушке, они ничего не делают. Они купили там подешевле, здесь продали дороже брокерам. И дальше есть брокеры, которые продают населению. Они покупают уже у партнеров со скидкой эти токены и продают доверчивым людям, которым просто промывают мозги. А доверчивые люди, купив у брокера уже втридорога, она цена здесь поднялась, уже вот дважды она выросла, уже, и здесь она еще раз растет на вот этом переходе втридорога. Они покупают этот токен, а дальше не знают, что с ним делать. Нет экосистемы, нет сервисов, нет товаров, нет магазинов, нет ничего. Они не знают, что с ним делать. Что остается, чтобы получить прибыль? Правильно, пройти обучение на брокера и стать брокером, чтобы потом привлекать людей и впаривать им дальше и дальше и дальше. Пока просто не кончатся люди, которые готовы верить в этот проект, которым уже потом пойдут люди, которым уже на уши не присесть. И в один прекрасный момент это все схлопнется. Итог. Тифкоин под собой не имеет ничего. Это фактически просто проект-пустышка, который сейчас пирамидально вот так вот выстраивают. И цель, как я уже сказал в самом начале, то сейчас мы, запампим монету, а потом выведем за рубеж и там, всех кинем. Вот это самое, скорее всего, честное. Из серии, да, устами младенца глаголит истина. Вот то же самое. Вот самый незаинтересованный там человек и сам несведущий, он говорит так, как есть, как ему впарили токен, так он и передает. Поэтому у меня все основания полагать, что это просто раздувается, чтобы совершить большой кидок. Первое. Ценности нет. Второе. Есть доход только с перепродажи другим людям, и есть обучение становления брокерами. Это как раз-таки партнерская программа, тот же самый MLM, получи там то-то-то, и дальше понеслось. Скорее всего, опять, не факт, что там есть MLM, но факт то, что там есть брокеры и доверчивые люди, которые впоследствии после обучения могут стать брокером, и опять по малому кругу, вот так вот, да, вот по такому кругу, они замкнутся, вот по этому кругу, и будут ходить. Брокеры продали доверчивым людям, и вот так вот по кругу, пока просто не кончатся люди. Все, а кто вот здесь, вот в этой вот части пирамиды, вот в самом верху, они свое уже получили, там их уже движуха, вот эта вот вся внизу, она уже не беспокоит вообще никак. Они получили свои сверхприбыли из фантиков. Еще раз говорю, вы покупаете Тифкоин, это ничто, это циферки на экране, ничем не обеспечено. Вот человек вот здесь, создатель токена, за $3 можно сейчас выпустить токен. И за $3 он продает там 15 миллионов там, или миллиардов, я уж не помню, токенов по там доллару даже. Из $3 15 миллионов там долларов даже если. Что он продает? Ничего он не продает, вы просто платите за воздух. Вот чтобы вот в этой вот движухе поучаствовать,
Вы видите вокруг себя движняк, люди зарабатывают, надо покупать, вкладывать. Нет, не надо. Найдите нормальные проекты, нормальные, проанализируйте их и заходите. Найдите нормального человека, который вам объяснит. Не надо идти даже на курсы, не надо идти куда-то. Найдите нормального человека, который нормально понимает, как инвестировать. Не в какие-то скамные проекты или там мошеннические, или которые раздутые, разрекламированные, а который человек анализирует все и знает, куда именно нужно вкладывать деньги. Я решил разобраться, разобрал еще больше, и мои все подозрения, которые были до этого, только подтвердились. Спасибо за внимание. Всего доброго. Ассаляму алейкум.